Sanibonani babukeli, yilwi champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyimafiki ngayo iheartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu ziyephulwa. Khona bephukile ngikhuluma nawe, khona basazophuka. Ungavumi ukulandela. Bayephulwa abantu. Namhlanje ke sibhalelwe la sibhalelwe umlisa thizeni uyasibekela lwakho udaba ukuthi yena wazibhaqa sephulwe kanjani. Angachithi isikhathi into engekho. Manginibekele lona udaba likamlisa nilizwe ukuthi liyisima kanjani. Ulibeka kanje udaba lwakhe. Ndekuphi lolu daba ulibeka kanje. Sanibonani mafiki. Siyaphulwa la. Siphulwa abantu esibathandayo. Ekuyibona ekufanele ukuthi basinikeze uthando, ekuyibona ekufanele babanakekele inhliziyo zethu, kodwa bakhethani ukusephula. Empeleni hayi inhliziyo yami isalimele namanje, noma yona ke lento sekuyinto ekudala yenzeka, kodwa ngisalimele man, salimele. Ngaphulwa indoda yami inhliziyo. Kahle ngiyigay. Ngazitholela nje okusantshetshana kwami. Ngakuthanda Nkosi yami, nako kwangithanda. Saqhubeka nje nento yethu, sithandana nje kamnandi futhi. Yena kuyi-top gay, mina ngiyi-bottom gay. Then ke lapho ngangihlezi ngimbuza ukuthi ke wena njengoba uyi-top gay angeke uze kwenzeke yini ukuthi ugcine mhlambe soba nemizwa yomuntu wesimame. Wayengifungeleke lapho ukuthi hayi yena yafa kudala imizwa yomuntu wesimame, angeke azayenza leyo nto. Nangenye nje futhi indoda akanayo imizwa yenye indoda, unemizwa yami nje kuphela. Ngangihlezi ke ngimbuzisisa lento ngoba ngaphambilini khona wake wangephula inhliziyo. Hayi wangiqinisekisa ukuthi nangelilodwa ilanga angeke angishithele. Hayi nangempela saqhubha into yethu, waphela unyaka, waphela wesibili. Hayibo ngamethemba ngasho ngathi hayi yabona ke le indoda emadodeni, yabona ke manje ngithola indoda emadodeni. Hayi saqhubeka saze sahlala sobabili. Asithema sesihlala sobabili kwase kunyaka wesine ke lo sithandana. Sahlala sobabili saplan ukuthi kumele sishade manje. Hayi futhi nalapho yimi ke wavela nalo idea ukuthi kumele sishade. Hayi nalapho futhi azange aphikise, wathi hayi umbono omuhle lo naye into abeyicabanga qha bengakaze ziphi isikhathi sokuthi ayicabangisise nje kahle ukuthi kodwa hayi masama ukubona ukuthi singayenza kube into yanini. Hayi nangempela ke sabe sabantu kabaloke behlela ukuthi izinto zethu zimi kanjani ukwenzela ukuthi singazihami. Hayi nangempela zahamba kahle izinto, sashada. Sithema sishada kanjalo waxabana nobaba wakhe, ubaba wakhe wathi hayi uyacela ukuthi hayi angabusabuyela la ngoba phela nazanga azale umfazi, wazala indoda liyaseyenza manje ukuthi azeke amanye amadoda akayazi. Yena wayemzalela ukuthi amzekele umakoti, amthatha ambuyise ekhaya akwazi ukuthi amzalile abazulu. Liyaseyenzile hayi akayazi ukuthi ibizwana, uzabathatha apha abantwana. Le ndoda njengoba nayo inama uvana wayibiza enamazambane njengaye, uzobazala kanjani abantwana? Manyalamani nje kona. Umenza kuphi lento kufanele uyenze emfazini? Wambiza ngawo wonke amagama ubaba wakhe kwaze kwacaca ukuthi nawe baby uthi ngeke ekhaya ngiphinde ngibuyele, kodwa wena baby angikiyeki. Masihambe siyozifunela umuzi sizihlalele. Kwaze phela samadoda ke sobabili
sahlanganisa imali sathenga umuzi sawusihlalela no baby. Sithe masihlala kanjalo hayi sakhulumisana ukuthi ngoba phela ayikho indlela ukuthi singenza abantwana mas-adopt umntwana beyi-1 makwenzeka futhi sibone ukuthi lo phileka kahle naye singamthatha nowesibili. Hayi savumelana no baby sahamba sawuzithathela nje okumfanyana okuyi-1. Nangempela umntwana sahlala naye unyaka oqala sahlala naye unyaka wesibili hayibo kwabonakala ukuthi hayi ngempela siyakwazi ukuhlala nomntwana noma samadoda. Kwaziseke mina phela njengoba ngisho ngibottom gay vele ubufazi bukhona ngaphakathi kimi egazini ngiyakwazi nje nginesineke angifani namadoda. Ngoba isikhathi esiningi lo mntwana uhlala nami unakekelwa yimi yonke into nje yimina omcabangela ukuthi hey baba umntwana phela kumele simenzele ukuthi yabona yena nje kahle kahle uyindoda. Hayi nangempela sihambile isikhathi sahamba isikhathi kwasho ukuthi umsebenzi ke manje soyangihambisa ngisena umuntu ohleze khona ekhaya. Hayi wabe secela ukuthi ucela ukuthi umntwana sibe nomuntu ozasigcinela umntwana ngoba phela yena akanazo isineke njengami. Cela ukuthi kube nomuntu ozasigcinela umntwana then ke manje ikhona mhlawumbe umntwana landwe naye makuthiwa unaso isikhathi uzamlanda umntwana athi nje ukubonda naye but aphinda ambuyisele but uzahlala nathi makukhona mina. Hayi nangempela ngathi ngihambile ngomsebenzi bengumuntu kube mabehambile ngikwazi ukuthi mangizabuya ngimfone ngimtshela ukuthi ngiyabuya. Ngathi ngisaphumile ngomsebenzi ngaba nebhadi manje ngafelwa ifoni ngangakwazi ke futhi ukumfonela nokuyilungisa ifoni ngakwazi ukuyilungisa ngoba ngangimatasa kakhulu. Ngathi hayi sengiyoyilungisa ekhaya ngabuya engazi ukuthi ngibuya nini. Ngathi mangifika hayibo ngibone mani mangisondela ngasemnyango ukuthi hayibo ezomuntu wesimameke lamaphaca la eminyango awumuntu wesimama ingingene nangempela. Ngafika kugonweni hayibo kwasisephela ke ubudoda buyavuka ngumfazi nje manginaye kodwa ke mengabe sekubheda ubudoda buyavuka. Kanti mangifika ngaphonsa impama sathi siyajuba isifebe siyaphakama ngasiphonsa impama naso. Yathi indoda yabuza ukuthi kwenzakalani ngayishanga enqindi yathi yazama ukulwa hayi amandla nginawo endoda phela ngiyindoda. uNkulunkulu wakhe indoda sekuyikona ukuthi ke egazini bukhona ubufazi kodwa kuyabaleka lobo bufazi lobo kuvuka ubudoda. Ngamqhumisa ngenqindi ngamshawalala wenaba. Ngani mangisuka kuye selele lapha phansi ngabuye esifebeni ngasithi inyawo ngithi sifebe ngihambile nje ngisaphumile wena sozokwenza kwakho la. Hayi sathi sifebe ngasibamba ngasicinezela phansi ngasinyusa iskipa kakhulula iphaca ngasingena ngempama yephaca la emqolo siyakhala ngabe ngidla ngephaca ngani mangisiyeka lapho sasukuma sama ngezinyawo saxolisa sabona ukuthi hayi ngesakwazi ukulwa phela sesibhekene nendoda ke manje impela. Naye lo wabenabile lapha evuka ethi hayini uyenzelani lento oyenzayo ngithi ngizakuphinda. Hayi naye wabe sevuka ehlala esofeni esengasalwi. Ngabe ngijena isifebe lesingithi phuma wena la. Phuma phinda ubuye. Sasala ke nalo ngambuza ukuthi uyenzelani lento ayenzile washo ukuthi hayi yena ubengaqondanga uye lo muntu ekudala emlandelela kwazise yena vela kanayo imizwa yakhe kodwa ke kuvane kwenzeka nje uyaxolisa into engeke iziphinde yenzeke. Hayi ngamkwatela nje amalangana saphinda ke futhi saxolelana saqhubeka kodwa nje akusafani nakuqala ngoba manje hayi lento ihlala ingivukele ngicabanga ukuthi mayike wayenza lento angahlulwa yini ukuthi iphinde futhi. Akusafani nakuqala kumethemba akusekho kangako manje. Into engifuna ukuthi ngicetshiswe ngayo ukuthi ngenza kanjani ukuthi kuze kubuye futhi ukuthi ngimethembe enhlizweni yami. Ngiyabonga. Hayi babukele niyazwela ukuthi ubhuti uyephulwa manje kucela nini ukuthi kube yini enimcebisayo ukuthi
akubuyise kanjani ukuthi amethemba ubhuti? Ngiyabonga.